Menteri Rangba, congrad ke sangma ha galak singing balei jingiakynduh ya Menteri Rangba do keri Narendra Modi ha nong ba New Delhi ha ke ba olagerpat ya uban ajing gershan pisa ke ba kerpang bakot cia ke cispak klur na gemta ban penroy ya ke New Shillong City ha kene ke juga singi congrad jingiakynduh ro ya Menteri Korbari wa Amit Shah ha ke jingiakynduh ban Modi congrad ule pensengiu bat kerpat ya uban mang pisa kerpang ke bakot cia ke cispak klur na gemta ban tai ban penroy ya ke New Shillong City ulong balang bagi projek baper pantai han New Shillong City en salak ban penduna ya ke jingkap nia bat ha ke juk kepor ban kentiu ya ke pule ke dangle bat ki kam chongok kai perthai ha ke than shetai lam mingi hanrei pat chem layok jingtip ayu Menteri Rangba ulakren bat wa Amit Shah ha ke jingiakynduh jong u kidon bun ba ki jingtai jong ke sarkar hang tai han New Shillong la ban pen kan mau bah bawan rak ya ke mang neka jong snem arjar arpisau arjar arpisan ha penal ber mentaf snem Menteri Rangba uli thu ba ke sarkar kelashim ya kisin jam bantai ya ke New Shillong Township ulong baladip banmang ya ke jaka ke ba arspa la tu ar ekar bantai ya ke New Shillong Administrative City ha ke ba kandon ke sekretariat bat ki waipat kislim trekam jong ke sarkar kador jong ke nek jing tai kan long kumba sanspa san peklur nalo jong ke Administrative City ke sarkar kan sinaru ya ke Knowledge City hama khanu mau plang ha ke kendeu ke badon praspa pra egar bat ya kene kendeu ka sarkar kaladip banthit kane ka New Shillong Knowledge City kan pelit jemut ki kami lek kai information technology kam jong kai perthai bat ki wai ya ka details projects report bantai ya kene ka Knowledge City ha ga jinglut ka basan hajar sas pak klur latip pan pha cha sarkar India congrad ulong ba ya ka jingshna ya ki babun ki project ha ka tai Knowledge City an bai tangka da ka sarkar jela sarkar India bat na ki rushimet lakmi danti balang ba ka Administrative City bat Knowledge City an la ban thau ya kumba sanpeo jar teliki kam na gementa banchna surok pan penyesok ya ke Shillong bat ya ke Administrative City ha sauli bat ha pedeng ke Administrative City bat ke Knowledge City ha mau khanu lamang kumba sanspa arpeklur ha ke juk por congrad ul pemana bana gementa snem arjar arpesau arjar arpesan ka sarkar ke lamang hadu laispa ribusan klur bantai ya ke projek baper ha ke Administrative City bat ke Knowledge City